අයිබෝන් මඩ කලපුව අම්පාර පැත්තේ ඉන්න ආදරණීය සහෝදරයන්ට අපේ ආයතනයේත් ඒ කතා කරන මැෂින් එකක් ගන්න අපහසු වුණා. මොකද ටැමිල් කට්ටියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න බැරි නිසා. ඉතින් අපි ඒකට ඔන්න සොලියුෂන් එකක් විදිහට අද මඩ කලපුව අම්පාර පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් බලන්න මෙතුමා ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් පොඩි වචන ස්වල්පයක් කියන්න අම්පාර සහ මඩ කලපුව ඉන්න කට්ටියට මේ මැෂින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබතුමා මාර්ගෙන් කොකෝරියම් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ මැෂිன். வணக்கம் வணக்கம். இன்றைய நாளில் நான் இங்கே இன்னொருஷனோடு வந்து நிற்கிறேன். அதாவது கிழக்கு மாகாணத்திலே மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, கல்முனை, வாழைச்சேனை, ஓட்டமாடு எந்த பிரதேசத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்குரிய எல்லா இயந்திரங்களும், அதாவது எவ்வாறு தொழில் செய்ய, சிறிய தொழிலிருந்து எப்படி அபிவிருத்தியாக முடியும், எப்படி பெரியாளாக முடியும், எப்படி வளர்ச்சி அடைய முடியும் என்பதை காட்டுவதற்காக அநேக உற்பத்திகள், அநேக விடயங்கள் இங்கே இயந்திரங்களூடாக உங்களுக்கு நாங்கள் தர இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு உற்பத்தியும் பார்த்தால் அது ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவை. நீங்கள் வந்து எங்களோடு தொடர்பு கொண்டால் அல்லது கீழே இருக்கிற இலக்கத்திலே நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் இதற்குரிய அனைத்து தகவல்களையும் அனைத்து விளக்கங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறோம். எந்த நேரத்திலும் கீழுள்ள தொடர்புகளுக்கு நீங்கள் அழைத்தால் நாங்கள் உங்களுக்காக உதவி செய்ய இருக்கிறோம். நிச்சயமாய் நீங்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள். ඔන්න මඩ කලපුව අම්පාරේ ඉන්න කට්ටිය ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඉල්ලන හැම මැෂින් එකම කොකෝරියම් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සතුව තියෙනවා. ඉතින් එකින් එකේ සියලුම මැෂින් ඕනම විදිහකට ගන්න මෙතුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 077යි 390 28 අපේ හොට්ලයින් එකට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතුමව කෙලින්ම සම්බන්ධ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම, මැෂින් වල දැනුම, සියලුම දේවල් දීලා මෙතුමා ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරાવી ජීවිතේ ජය ගන්න මේ මැෂින් වලින් කොහොමද ඒ කාර්යය කරන්න කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නගේ එහෙනම් අයිබෝවන් නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. Thank you. நன்றி.